ویلا ده بنیره وینه کو خود هر وار برنگان چید که چقاس بدوه او یک دینه برچاوی من کو اوش من حزد که اوش تجی او خدای کو افتشت همو افراندنه از گمان ناکم کو او میدبینه آنجی غما من تخوه از پیروز بوما بلکیش من حزب کرا لی از نه پیروزم ربکا خوزیت دوان 3 سالین که وی ام هین کرنده بمره بویا اگو ماموسته ایسا؟ سافریا تو دکاریش مرا بحثاوی بکی اره سرحاتی ها خوش مرا بشه بلا ازی بیشم کرن کن هندور ده بلا دویج دست بیکی و بیشم یعنی شاخه کتا عیسا دید نخیر جبوک ام سر پیهات یا ایسا فیم بکن دوی امش سری و دست بی بکن وکو کتابا پیروز هینی مد که ده دست بیکی ده خود عرض و هر تشتشین و حمو حیوان طیر و ماسی افراندن وی جا آخا عرده مروه پیشی چکر و بهنا جیانی پفکر بازیوی ناو مروه پیشی آدم بو خوده گوت نقنجه که ظلام بسری خو بمینه ازی آلی کارک الگوروی چکم ایجار خوده یک پارسی ان آدم درانی و جنک ناوی وی هوا جه چیکر آدم و هوا ده باخچه که سپحی ده دجین خوده بخواه باخچه ایدنه جبوان آماده کرده بو خوده بوان را ده باخچه ده دگریه و بوان را ده پیوی قطعه شجان و زورداری و مرن تنه بو خوده جا آدم را گوت تو تکاری جا همو فکیم باخچه بخوی لی جفیکیا دارا زانینا قنجی و خرابیه نخواه چاقی کتجه بخوی 600 بمری لی بله روژه که ایبلیس هوا جربان وی جفیکیه وی داره جکر و خوار هر وها وی دا میره خوی کو پیره بو وی جی خوار وین نگوهداری آدم و هوایه هم آشتیا دناوان و خوده ده و هم جی آشتیا دناو جن و مرده به تمامی خراکر ظلام مجبور بو کو نانی خو بکد و زحمت بخواه جن جی مجبور بو کو به ایشه زاروکین خو بینه و بکه و بن سروریا میره خواه لی بلی خوده سوز جی داوان وی گوت کو روژه که یک جزوریت تا جنه وی بی و وی سری مر بپرچقینه ده کتابا پیروزه خدای دل برحم لسر پلانه که ده بیجه کو وی لحمو آفرینان سلامت و رومت وگرینه خوده پرچه که جوه پلانه جبراهیم پیغمبر را کفش کر براهیم اللي خوده اوله بو و خوده جی سوزداوی کو وی پیروز بکه و بسایاوی حمو ملتان پیروز بکه روژه که خود ابراهیم جربان جره گوت کو کوری خو ببه و وی بکه قربان ابراهیم دزانی کو خود وی لگور سوزا خواه زوریتا وی جوی کوری زیده بکه و حمو ملتان پیروز بکه دیسا جی ویج خود باور کر و بیاوی کر خود گازی وی کر و گوت براهیم نها از زانم کو تو گوهداری آمد کی جبر کو تکوری خوی دلال جبر من و نگرد
برهیم لدور خو نیری و برانک دید وی اوج دلا کوری خو اج خودی را کر قربان پیدا کرنا وی برانی مینا کک بو خودی هشکو تیره جا پلانا وی لچاوه مبکوه اف پلان وی نفرا گنه و مرنش هوله را کرا و وی جنو مر جنوه بخودی را لحو بانیا لباجار نصرته کچکه که جوان هبو او دستکرتیا ظلامه کی بناوه اوسف بو ناوه کچکه مریم بو سلاوش تره ای مریم خدام بتره و کرم ویل سرته نترسه ای مریم کرم خودل تبویه تی بزارو ببی و تی کرکی بینی و تی ناوی وی ایسا دینی اوه چاوا چه به؟ از هنه که هشتم تو میری روح پیروزوی به سرته و تی بکوی بن سیاه زا خوده کره تی وی یکی مزن به و جیرا بیجن کره یه هری بلند مروات الیزابت جید پیریتیا خود بزاروه جراد گوتون کو زارو کن ناینه لی او دهی با خویا ششانده جبر کو تتشت بر خودی نزحمته از جیریا خودانم بلا وقت گوتی جمن را ببه ایجار مریم بلس چو سردانا مروفا خواه الیزابت الیزابت مریم دلال ویلا وای راسته تو دناف جنان ده یا هری پیروزی و باره زکیته جی پیروزه چاوا چه بو که تو هاتی بامن چاوا چه بو که دیا پادشاه من هات بامن گاوا دنگه سلاوات کت گوه من زاروک جو شاهی خود زکیه من ده تلده جانی من پسنی خودان دده روحی من خلاصکر من خود شاد به چمکی وی جیریا خویا نظم آنی بیرا خو ایدی همویج من را بیجن خوزی بته ایسا لگند بیت لحمه چه بو دمالا مرووین اوسف و مریم ده اوده که تایبت جبوی تنه بو گلک ملیاکت بوی ناوی دام بهیستن چاخه وقت سنت کرناوی هات و ناوی ویدانی ایسا مانا پیوا ایسا اوه خوده خلاص کاره هنگی اوسف و مریم زاروک برم پرسکه داکوی پیشکش خوده بکن چاخی کو من گوتنه وی بهیستن مزانی کو ایسا وی نوک پیغمبرین دم بویا ملیاکت گوت کو عیسا وی کره هری بلند به معناوی چیه؟ تو نابیجه کو خوده جنش خوره آنی نوسا؟ نه خیر دوری مبه بینم بیرا خو مریم که چک بو براستی ایسا بکرمتک مزن کت مال زاروکا دایکا خو خودت کاره هر تشتیب که ما هم باور ناکن اره دیا ایسا جنک وک منو تبو لی ایسا جبر بوینا خویا ندیتی جمک گلک مستره جگونه خواه وگرن و عیماد ببن خوده و گونه و ببخشینه دما کو یوحنای ایمادکار جنو مرد جمع اردنه ده ایماد دکرن خوده بخوشی بالکشاندو بو سر عینی تشتا از و با آوه عیماد دکم
لی یکی کو جمن هم مسترتی از نه جامکو بنین چاروغا ویجی بکم اوی بروح پیروز و بئگر و عیمات بکه ملهبا وی هیا داکو بندرا خو باقش بکه و کنم دعنبارا خود بجوینه هنگی رحی پیروز ده شکل کهوکه که ده لسر ایسا دانی او دنگه که جه ازمین هات او گوت دوی گره منه دلال دلی من بتا خوشه پشتی کو ایسا هات ایمات کرن او دگریا او هین دکر گوتن وی دست هلاتیا وی ساغلمتر دکرن ما او نکره مریمیه اره او بخویه بدنگ بن روحي خدان لسر منه وی از بجارتمه دا کو از مزگینیه بدم فقیران وی از شاندمه کو از جگرتیان را آزادیه و شکوران را دیتنه بیجم جبو از بندستان رزگار بکم و مزگینیه سالا خدان یا رحمه بدم واش دا آخوه اف نویسارا کوه نها بهیست ایرو هات جیه خواه نویسین هات چه خواه؟ لی تنی مسیح دکاره وی سوزی ولی پیش چه بینه بزانم کو راست بیجه گوتنین ایسا گلک مروف شاش کرن او کرنین وی باوریا گلک انانی اف او جنه بنردی سادس بیکر او کیه؟ مامۆستەی ناودار ژنسرەتەیە ئیسا روش باش روش باش vegere divê ku tu nelivîrbî Mamoste, dev ji wê berde. Li wê nenêre, xwe murdar neke. مریم دژمه چی دخوازی یا ایسای نصرتی ام دزانه کو تو پیروزه خودی دنگ نکن هی رحین خراب جوی جنه درکوین wî ew kuşt ez dibim qeywe dest bidê نخیر دوی زدامه کی پیروز و سانکرا ای مریم کچا ابراهیم haserî şêxwe ساغ بو ev kerameteke Ew mirov ki ye? hene pak jî biyawî dikin ev kerameteke اره اف کرامته که ev çawa çêbû gelek spas spas dikim spas
سپاس dikim. Spas dikim. جوی روژی و پیوه از لپی ایسا کتم. من دخواست لگوردا خوازا خوده بکم. بس سالان بوکو از ناف شرمیده بو. لئیسا شرمامش سرم راکر. او هیزاوی او رحی نپاک جهندره من درخستن. آخ دلالا من. سافریا. سوسن. ده گوتنین ایسا بهیسن و کرامتین وی دیتن. اره. نخواد تدزانی به چما من دوج هر تشتی برده. او بگله کان را لپیوی چو. هم بدن هم جی رحی مبرچی بو. دوی یکی ریا خود نشانی مبدا. پشتی گلک سالین زور زحمت هیویانه شکست بو. لبله هر دراکو ایسا دو چیه وی هیوید خسد لمروفان. او کیه؟ خورتك كريش نبيك بالتنية. خورتو رابع سرخوه. پیغمبری که مزنج ناو مدرکتیه. خدای هات کو قال لي خو خلاص بك. اگر هون تنش دوستو حوالن خو حز بکن چه خلات وجوره چه به؟ گناهکار جی حوالن خو حز دکن. اگر هون تن قنجی لقنجی کرین خو بکن چه خلات وجوره چه به؟ گناهکار جی وهات کن. چوا دستی خو بوی دا؟ چوا بیرد بیوه؟ عیبه شرمه. نه جه دجمنین خو حز بکن. قنجی الوام بکن. بگو من استاندنه بدن. هنگی وی خلاتا و مزم به. او هنه ببین کرین یه هری بلند. چمکی او جنانکور و خرابان رجی قنجیت که. دل برحم من. چمکی باوی و دل برحمه. ایسا هین دکر کو خوده گناهکار هری خراب جی نبچاوه دجمناهیه. بچاوه میه که کو ونداوی لیدنیره. او نخوازه وان حلاک بکه. لید خوازه وان خلاص بکه. ما فهم نکربو کو خوده جوان مروفان جحس که. او مروفین کو موان هرگاف کیم دلیتن و ما عدتین وان ند عجبان. لبلی روژه که ایسا گوت. امه ده سمریای را در باز ببه. اف جنا کو همو کیم دبینن کیه؟ جنک سامریه ما وی چی ببه؟ گوه ندیلو واره ام هرم خوار نبکرن. از ناخوزم کو ممثل بندامه بمینه. خير اخوات تذكاري افي بديمن تجهوي واجي شنا كسا مريمه چواد بكتش من آوي دخوازي. اگر تب دیاریا خوده او یک کشترت بجه آوه بده من بزانیا تیجه بخوستا او یه آوا جانه بداته. اس خادم
دولکê te tune û bîr jî kûr e. Tê vê avê ji ku derê bînî? Bavkalê me Yaqub ev bîrdayê me. Wî zarokên wî û pezê wî ji şêve xwarine. Ma gelo tu xwe ji Yaqub mestir dibînî. Her kî ji vê avê vexwe wê dîsa tî bibe. Lê kî ji ava ku ez bidim ê vexwe tu caran tî nabe. Ew ava ku ez ê bidim wî wê di dilê wî de ji bo jiyana her heyî bibe kaniyek. Ez xadim vê avê bide min ku êdî ez tî nebim û neyêm ji vir avê nekişînim. Here gazî mêrê xwe bike û were vir. Lê mêrê min tune. Te rast got ku mêrê te tune. 5 mêrên te çêbûn û yê ku nat pêreyî ne mêrê te ye. Te rast got. Ez dibînim ku tu pêxemberekî. Bav û kalên me yên Samerî li vî çiyayê diperîzin Xwedê. Lê hûn ciho dibêjin ciyê ku divê mirov lê biperze li Orşelîmê ye. Sitiye, ji min bawer bike. Wextê ku hûn ê ne li vî çiyayê û ne jî li Orşelîmê biperîzin bav. Hûn Samerî diperîzin wiyê ku hûn nas nakin. Lê belê wextê û nihaye. Mirov wê bi hêza rihûyê Xwedê û bi rastiyê biperîzin bav û wê perîzîna saf pêşkêşî wî bikin. Xwedê ruh e û yên ku diperîzin wî divê bi rih û bi rastiyê biperîzin wî. Ev ew jin e? Çima ew bûye re dipeyve? Ma ew dizane ew kî ye? Ez dizanim ku wê Mesîh bê û wê her tiştî nîşanî me bide. Ez ewim. Werin, wî mirovî bibînin, wî her tiştek ku min berek kiribû ji min re got. Werin. Ma gelo dibe û Mesîh be. Mesîh? Te got Mesîh? Yê ku wê bata me xelas bikira, ne mimkûn e. Werin, werin û bibînin. Werin hûn jî bibînin. Mamostê min tiştekî bixwe. Xwarina min heye. Lê belê hûn pê nizanin. Gelo hineka jêra xwarinan ye? Xwarina min ew e ku ez daxwaza wî ku ez şandime bikim û karên wî pêk bînim. Zevê zerbûnê. O ji bo komkirinê amade ne. Qaz mirov tên hele kalê binêr. Gelo mizgînî ji bo Sameriyan e jî. Xelkê bajêr hatin ba îsa û jê lava kirin ku ew li ba wan bimîne û wan hîn bike. Em di rojman û gelek Samerî baweriya xwe bi wî anîn. Kî dikare bi xemkirinê jiyana xwe dirêjtir bike? Madem hûn nikarin vê jî bikin, çima ji bo tiştê din hûn xem dikin? Li sosinan binêrin, çawa şîn dibin. Ew rîs naresin. Lê Silêman jî di hemû rûmeta xwe de wek yekî ciwan li xwe nekiribû. Eger Xwedê giyayê ku sibê bikeve nav êgir wisa bixemilîne wê çiqas bêtir we bicil bike. Hey kêm îman o. İmana me zêde bike.
اگر ایمانا و وک لبک خردل جی هبویا و جوی داری را بگوتا جو قرم رابه و دو بحره ده بچکله و بیا و بکرا. سدمن جرکتنه و بین لی وی لوی کو ببه سبب جره چتره کو کبرک بستی وی بی گریدان و بی آویتن کورایا بحره نکو او ببه سدمه جرکتنا یک جوان بچوکان. پادشاهی خوده وک چیه؟ او وک وی مرو وکی لبک خردل آویت بخچه خواه او شیم بو و بو دارک و تیرگان هیرین لسر چه کرن. من قنج فهم نکروی چی گوت؟ تو چما به بازگران و گناهکاران را دخوی او بدخوی ها؟ دیگه گناهکاران؟ مروین ساخ نه حوجه دکتورن لین نخوش حوجنه. از ناتمه بانکم ین کو خو قنج دبینن. از بانگی گناهکاران کم. بتنه از دستی خلق راسی بدم از قنج ببم کی دستی خال من دا؟ یکی دستی خال من دا. از به عصیام کو هیز من درکت. یا کو دستی خلط دا از بوم 12 سالا خویش من دچو من هر تشتی خدا دختوران لی از قنج نبوم لی گاواکو من دستی خلط دا از تاولی قنج بوم کچامن باوریات تو قنج کری به سلامت هره سپاس دکم ماجره گوت کچامن؟ اره و لگور شریعت دامه اف 12 سالک و او مردار بو وی شرماوی دی تو ارومتا ویلی وگراند از نزانم کی جا مرووان بیتر قنشتکه هیزا ایسا آن رحماوی یا کریه بچوک نترسه چمکی بابه و رازیه کو پادشاهیه بدوه چه تشتی و هیه بفروشن و خیران بدن جخواره کیزکین کو کوین نابن و خزینین کو عزمانان کم نابن چیکن لوی داره دز نادزن و بزوزک جی ناخون خزنا والکوبه دلی وجی ویل وربه یاستی توش اشاق و خلاص بویی بنيرن او ساغ بيه اف كرامتك بنيرن او ساغ بيه ورن ببينن هاي كرامتك دل شکر خاطر شکر 18 سالان از نخوش بوم خودت پیروز که ماموسته 6 روز هنکو مروف کار بکه وان روزان ورن کون قنج ببن نه روزا شمیه
هی درونو ما هر یک جوه روژا شمیه کری خواه انگای خواه جا آخور و ناکه او نابه سر آوی لی اوه کو کچه که براهیمه اف 18 ساله ایبلیس او گره دایه ما نلازمه کو ایرو او قنج ببه گناهکار زنیکر اویشنا ها زنیکر قهبه ماموسه دما کو ویجنه زینا دکر او هات کرتن الشریعت دا موسی المامر کریه کو امی این وها بدن بر کافران و بدن بر کافران وبدن بر كبران وبكوشن وبدن بر كبران چه دویجی ماموسه مامۆستا تو شاهدين زناکردنا وێ هەنێ ئەم بڤێژنە چ بکەن؟ دناو وەدە کی بێگونەه بە بلا کەبرێ پێشی ئەو باوێژەوێ ستیه کا اول کدرینه ما کسی تو سجدار در نخستی نه از خادم از جیت سجدار در ناخم هره او ایری گناهان نکه من بلند که است بلند بکم توی دبینی؟ اره از وی دبینم او شریعت دشکینه جوکا درکت کتو بچینه روژا شمیه ناگره هیوی توی خود درشان هنه کت سر ره او حواله گنهکارانه اگر امجره نبن آستنگ هر کس به باوریه بیبینه و رومایی جیوه بین پارسکه همه خراب بکن جبرکو او بی رواب وان نکاری ایسا بخن دعثکه و خلق وک بره لپیوی دچو ایجار وان بریار داکو لهم بر مسیحی دیاوی درکوه وان یک دید کو آماده بو ایسا بده دسته وان ایسا گلک جاران جبو دعا کرنه بشاگرتین خواه دچو جای زیتونه وی شوه دلتنگیه که دجواره و گرد چما هون رادزن؟ رابن دا بکن کو هون نکبن جرباندنه جهودا ما ته به ما چکه کوره مروف بدی دسته وان مامۆستا ئەم بچوورێ لێخنێ داوەرن وی بگرن بهێلن بەسە
چما بشورو داران آتم پیشیا من ما از ری برم از هر روش پرستگاه ده دناو وده بوم لی ودست ناوید من بله اف ساعت یاویه سردستیا تاریه وی بگرن یعنی دوستی وی خاینتی کر یەک ji şagirtên wî erê me û qenc nas kir û em lê ewle bûn. Ajabim bila nereve. Wê şevê noberdaran tinazê xwe pêkirin û lê xistin. کل تخست کابیجه کابیجه؟ وکی تخه؟ Bisekinin. Edi beste. Wî derxin bercivînê. Ji me re bêje, ma tu Mesîhî? اگر از جوره بیجم هون باور ناکن و اگر از جوه بپرسم هون برسوا من نادن لیج ناو پیوه و کره مروف لملی خوده یه راست رونی ناخوتو قره خودی اره از اوم او جیرانش خودی راد که ایدی چه حوزه دریا من شاهدان شبوک ها بیجه کیف بیست چه چر کرد Me bi xwe jî bîskî wî çi got. او سوشداره وی کشتن حق کریه Em ê wî bibin cem Pilatos. وی جناب هوله راکن Îca İsa birin ber Pilatosê waliyê Romayê. Pilatos waliyekî bêrehm bû û bi hezaran mirov dabûn xaç kirin. Çima hûn vê sibehê zwatin? Hûn çi dixwazin? Me dît ku ev mirov miletê me ji rê dibe. Wî di perestgehê de millet rakir ser piyan. Em wî sûcdar dibînin. Wî ji xelkê re got bacê nedin Qeyser. û ji xwe re dibêje padîşah Mesîh. Padişah? Ma tu padişahê cihû yanî? وەک ku tu dibêjî جبری قیصر تو پادشاه متونه شریعتا me heye û li gor wê şeriatê divê ew bimre ji ber ku wî xwe kiriye kurê Xwedê. Vî mirovî tu tiştek nekiriye ku bêkuştin. Ji ber vê ez ê wî bidim ber qamçiyan û berdim. Eger tu wî berdî, tu ne dosê Qeyserî. وی تغن چارمخه اری وی خاç bikin Tu û tu lêxin. Her kesê ku xwe bike padişah li hember Qeyser serî hildaye. هیچ بو چه دسکنی پیلاتو Wî jinav holê rakin. Wî xweş bikin. Wî bikuşin. Wî tu xerabî nekin. وی li çarmıxê xin وی xaç bikin wî xaç bikin Emine! Herif! Emine! Şunu! Ji wî dur
باچه راکن باو وان ببخشینه چونکی او نزانن چی دکن ما تو نه مسیحی خوا خلاص که او مجی ما تو جخوده ناترسی او دبن عين حكمي دايا لي وي تخرابي نكر عيسى دماتو دي سابي من بينا بيراخوا از اشترى ببيجم تي ايرو بمن را دبيش تدابي نيزكي نيفرو 3 ساعات دنيا طاري بو بابو ازرع خوي دخم دستين ته شکر جه خدا را براستی اوه ها ظلامکی راست بو او سویج آریمتیای اندامکی جوینا گرگران بو او مرووکی راست بو و بخاشگرنا ایسا نرازی بو ویج پلاتوس دستور ستند کو بدنا ایسا بریا کو روژا شمیه دست پی بکه ده گوره که ده و شیره لما ببهره ام لبی بدنا خودیه خودچن از فهم دکم لی ام جور درکوین بنرن روژا شمیه یا پیروستی وان چما او کشت؟ اگر اوش خوده هاتو بیا ما چما خوده او نپارست؟ من جیف پرسین ها پرسین هیزا ایسا لسر روحین نپاک هبو مریان جی گوتاری وید گر ماوی نکار بو خو بپارزه 3 سالان از لپی وی چوم مهیوی کر کو مسیح سوزای اوه لی هنگی ایدی او تنبو ما منه چی بکره؟ ev serhatiye که بخم داره لی بله داویا و نوازه پشتی مرنا ایسا بسه روژا یک شمه صبح زو ام به بهاراتم بین خوش این کو میل جسده وی بدا دیسا چون سرگوراوی گور گندریه
بطرس يعقوب يوحنا قوتاري بكن كبرج جي خو قندري بو ام كتن هندر لبدن هاوي نلور بو مامۆستەش گۆرێ دەرخستنە و ئەم نزاننە و برنەک و دەرێ چاوە بەدەنێ مامۆستا نەلور بوو ئەرێ هەرن و هوم بخوا ببینن پێتروس لە هەندێک گۆرێ نێری و vegeriya baş şagirdên din. Belkî leşkeran ew biriye. An fêrisiyan. Wan hêviya me birî. Çima wan cesedê wî ji me re nehişt? Stiye, tu çima digidî? Mamostê min ji gorê rahiştine. û ez nizanim ew danîne ku derê. Ya Stiye, tu çima dikirî? Tu li kê digerî? Ez xadim. Eger te ew rakiribe, ji min re bêje te ew daniye ku derê. Meryem. Mamoste. Destê xwe li min nede. Çimkî hê ez derneketme babav. Mamoste, tu dijî. Here, û vê mizgîniyê ji birayê min re bêje. Te em ji bîr nekir. Xwedê te ji me bernedaye. Ji wan re bêje. ما خودان دید من مسیح دید شکرش خودیرا ما او وجیه اره چاوا مرن نکار بوی بگره ایجار چما دیویا کوه او بمرا؟ داکو مرنه بندست بکه وی روشه من جی اویک فهم نکر بو لی پشر ایسا چند جاران جمره دیسا خویا بو او امهین کرن بسه سالان بریا کو ایسا بیدنه پیغمبران دنویسن پیروزه دابو زانی کو مسیح سوزدای و جفا بکشینه ایشایا وها نویسی بو او جبر نهقیه مهات بریندار کرن او جبر سوجه مهات پرچقانده او جزای کو جبو آشتیا مبو کسروی و ببرینه وی امساخ بو هر وها موسا پیغمبر گوته بو هر کسی کو بدار و دالقاندیه دبن نفره ده گاوا ایسا لسر خاچه مر وی نفرا گونه آنگو مرنه هلدا سرخوه قربان بون و ویجیناوی ام جبن نیره گونه درخسته دسلاتیا تاریه راکر درس و ربنیامه جهوله راکر بتشتێک و ئیسا کرد سۆزاک و خودێ دابوو ئیبراهیم هات جێ هەموو مرۆڤێن لەسەر دنێ وێ بووی بەهاتان پیرۆزکردن ما هەر کەس حتا بژنان jî ئیسا ji min re digot keçika birahîm tu jî di çavê wî de pirhêjayî wekû ew jina ku 12 salan خوین جێ دچوو ez pîroz kirim dixwaze te jî pîroz bike êdî nelazim e ku em di tirs û şermezariyê de bijîn
ئەیدی نەلازمەک و ئەم خۆ هەلینین و بێدەنگ بمینن. ئیسا لەسەر خۆ وەها گوت: ڕوحی خۆدان لەسەر منە. وی ئەس بژارتمە داکو ئەس مزگینیە بدم فەقیران. وی ئەس شاندمە کو ئەس ji girtiyan re azadiyê û ji koran re dîtinê bêjim. Ji bo ez bindestan rizgar bikim û mizginiya sala xudan ya rehmê bidim. ئیسا نێزیکی وان ژنان ژی بوو، یەن ku ji ber nexweşiya xwe nepak dihatin hesab kirin û wî ew sax kirin. Ew mamostê, jin û mêr û zarokan bû û cihêtî nexist navbera dewlemend û feqîr û rastar û gunehkaran. Bi rehma xwe wî nîşanî wan da ku ew hêjan e. Wî mirov qenc kirin, cin derxistin û jin û mêr û zarok ji bin nîrê îblîs xelas kirin. Desilatdariya wiya li ser xerabiyê û li ser hemû rihên nepak kifş bû. İsa keç û kir ji nav miriyan rakirin û nîşan da ku li ser mirinê jî desilatdariya wî heye. Dema ku İsa hat xaçkirin, îblîs û rihên xerab guman dikirin ku ew bi ser ketin. Lê belê İsa ji mirinê vejiya û xerabî û mirin bi tevahî bin dest kir. ایجار ماوی براستی مسیح بله بو بتنه مسیح سوزدایی کو خوده و بشانددنه دکارو بو کرامتن کو عیسی کرن بکرانا û bi tenê yek wek İsa dil bi rehm, hêzdar, dilsoz û hêjaye ku em xwe bispêrin wî û jê hez bikin. Dema ku Xwedê dinya afirand, wî jin û mêr afirandin ku li ber wî bijîn û bibin hevparên şahiya wî. Plana wî ew bû. Lê belê mirovan ji wî bawer nekir û biya wî nekir. Vê neguhdariya me em ji Xwedê dûr xistin û li hevkirina di nav jin û mêr de jî xera kir. Me jî di vê neguhdariyê de berdewam kir. İncîl dibêje tu kesî guneh nekirî tune. Ji ber guneh mirov ji Xwedê qetan û ketin bin hukmdariya mirinê. Lê belê Xwedê nexwest ku em her û her ji wî û ji hezkirina wî veqetin, di nav tirs û şermê de bijîn. Ka çawa beranek peyda kir ku di cihê kurê birehîm de bibe qurban, wisa jî İsa şand ku di ber me de bimire. Jiyan, mirin û rabûna İsa hemûyên ku baweriya xwe bi wî tînin, ew wan bi Xwedê re li hev tîne. Ev dostaniya nû ya bi Xwedê re em bimirin jî tu caran naqete. Sûjdarê ku bi İsa re hatibû xaçkirin li ber mirinê baweriya xwe bi İsa anî û İsa jê re got îro tê bimire di bihiştê de bî. Ewên ku baweriya xwe bi İsa tînin, wê ji ezabê her heyî xelas bibin û her û her bi Xwedê re bijîn. Çawa? Diriya baweriyê de li pê wî herin. Lê ew ê çawa min qebûl ke? وی ez û Meryem qebul kirin Lê ez ê çawa bizanim? li wî ewle bibe ji wî bixwaze bi wî re bipeyve ya Xwedê ya bavê min ê li ezmanan tu rast û pîrozî şikir ji te re ku tu ji min hez dikî min li hember te guneh kir te xilaskarê sozdayî Mesîh şand da ku ev nifir guneh û şerma me rake şikir ji te re ku ev ji bo min mir ez dixwazim li pey xilaskarê xwe herim şikir ji te re te ez efû kirim û ez qebûl kirim Amîn 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 Şikir ji te re spas dikim İsa got niyên min dengê min dibihîzin. Ez wan naz dikim û ew li pey min tên.
ئەو تەناز دکە ڕێبەکە و ئەو شتە حەزکە ئەف دەستپێکا تێکیلیەکە پیرۆزێ یاکو وێ هەر و هەر بدۆمینە ئەمێ وی بێتر ناز بکەن و لوی ئەولە ببن ئەمێ بە گۆهداریکردنا پەیوێن وی پێشڤەهرن ئەمێ بە باوەری دوعا بکەن و بوانên ku li peyvê diçin re bicivin û em ê ji mirovên din re jî li ser wî bêjin îsa wiha gotiye Xwedê we biparêze li erdê û li ezmanan hemû hukmdarî ji min re hatiye dayîn îcar herin hemû miletan hîn bikin û wan bi navê bav û kur û ruhê pîroz imad bikin hemû gotinên min hînê wan bikin ku ew wan pêk bînin û ez hergav bi were me heta dawiya dinyayê